Agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan, tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babadak kita, oy! Sino nilang silo kanyak? Hindi nag-ibitin na mabalinswaek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-love, ay, sana nagtatakaw, kadwa na, body nak, sana ya, ex-lover nak, Sumarjan ka! Labed! Dita ka nga aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkon kontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao apapaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao ang makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti diploma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Isagot mi kada kayo ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. Rupat Kwarta. Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! JR! Umay ka man dito'y balong? JR! Apay ngay, adimot sumong bat. Kita man iti silid ni Gerald, nga inted ka apagturugan na. JR! Umay ka man balong? Awan ni JR ditawi? Napananan ngay? Ay, saus. Mga nupimanawain. Katadyak pa na singir ni Pipito iti bayad dagiti palpalamot ko iti anak na. Ay, sa pulak man di tarwar. Ang mga dalang dita. Sayang mo't di magimulak ko maakwarta kin ni Pipito. Isupay ang mainayo ni Jen Limaribaw anaalak kin ni Gambal. No kanayon na kastoy. Ay sos. Adon-don ti kwartak ngem ni Pipitaw. Makagatang akto pa yan iti napimpinta sa kotse. Ngem tay kotsina. Paturayak man nga orela maregreg di bukal-bukal ti matana. Gapo iti nalaos nga apal na kanyak. Siyak ni Don Torquato Balingbeng.
Kapitana, malaman ngam awan pa'y ni JR. Apay nga rod nga itala nagsubli ka ngay. Kunakmet nga ipakaam mo madagos no di mo masangputan ni Jay Balayaw. Sinapsapol ko pa'y ngamin, Kapitana. Insapar ko pa'y tinaglamaw tawan matantipigsak amang sapol ijay anak kaw no jak nangan. Managbaybay kayo anaganak. Saan mat Kapitana? Anya kita sa anan. Saan ko maamapugpukaw adya anak yaw no saan nyo abinaybayan? Basol ni Lucia dayto, Kapitana. Naglaing tumot ngamin nga agimaw, kadag pasugnaw. Ay, di mon pabasulon di asawam. Agpada kayo nagkurang. Ay, sa bagay, talaga ajak mapabasol, Kapitana. Tanakaasawan tumot ngamin iti malaadones iti kinatarakay. Agam mga ukakade, pipitaw. Ang mga naggurigur kamat, Nay, saan, Kapitana? Awan gurigur kaw. Medyo barado ti agong kung normal ti temperature kaw. Oray dapadapan nak mutoy ta imam, tadapadapan nak, kat awan ti gurigur kaw. Isungar da sa anak na agam ang mga. Pipitaw! Kunam nga umay mula kasarita ni Kapitana, may papan ka ni JR. Ngam umay mumot gayam sa rigsigan. Lucia, anya ka din ti sasawa. Lucia? Jay mo't upad ita. Kurang nalangan nga pamanada iti kawita namang sarsarigsigan kwa na. Oy, Lucia, no anyaman ti pampanunutem, nagbidot ka. Sa anak amuleng-leng anya, tapno jak masirok, ti kayat mo asawan. Nalipatan yun sa amot ngamin, nga da asawa ni Pipates. Mapukpukaw lang arudan ni J.R. May. May saparyo pa'y laang matagin ng tail. Sumardeng kan, Lucia. Irugim man ang takaiimon mo. Laglagi pa mapukpukaw ni JR, gapukan ka. Ayawid mo man pa day ta asawa ang pipitaw. Nakarkaraw asaan na masapulan jay anak yaw iti kasta jaryaw. Kapitana. Kat si kamet, Lucia. Ibulsam man pa'y day taimon mo. Agsuble kan tulaangan dito'y apaman ang masapulan jay anak yaw. Tagrin ni Sota, no anyaman ti parikot mo kanya. Ay, sus, talaga nga awan ni JR. Ay, kasano nga tanay ito yan? Napananangatan? Nadaanak laki nga ruda ni kiparikaut. No, imbagak kumakin ni Pipitaw nga dati anak na ijebalay. Di awan ko man di parikot ka. Ay, wrong move ka! Torkwataw! Ay, nakadano gaya ba hindi to'y paraangan ti balay da Pipitaw? Ang mga nakaawid mo ni JR. Torquates, anyat ko kuam ditaw. Di mo kunaan nga umay mula ang singirin di bulalo nga inalak. Sorry, ngam adda ni di boksit ni Blackay. Nagngina abulalaw. Impakan mo lang iti asaw. Kasta ti kinabak ng kaw.
Ipakpakan ko lang iti asaw, ti bulalaw. Pipito kayo lang agpaisaw. Nagpadaan nyo a Pipito Senior ken Pipito Junior alastog. Impakpakan laang mo't ni Pipito Junior alias JR ti fried chicken iti pusa. Anya jay ko nam turquoise, impakan ni Junior ko ti fried chicken iti pusa. Ha? Nukasta! Sika talaga tinangalakan ni Junior ka. Ay, kwa, best friend, tol. Ay, di nagpayaw-awagan iti kasta. Madamdaman taon, ta-imbestigaran ka pa eh. Ha? Ayan ni Junior ka. Ay, yakamaw. Asinaw, tinangipakan iti fried chicken iti pusa? Ni Pipito Junior. Aw, ayan ni Junior ko nga raw. Jak nga rod amaw. Asinaw, tinangipakan iti fried chicken iti pusa? Ni Pipito Junior nga rod. Ibagam nga raw no sa dino tayan ni Pipito Junior ka. No di mo kayat nga idarum ka iti kidnapping. Ha? Ay, agoray ka man. Ay, Pipito, papanaman. Urayin na! Naglokon. Grabe magayam ang makaungat ni Pipito. Kaslaki din kumilaw. Ita, sungbatan nak. Ha? Igamumat na ita pistolam. Asinaw, tinangipakan iti fried chicken kadag iti pusa? Ne. Ni Pipito Junior nga rod. Nagdagulit ka matay. Anya da ito? Replay? Ibagam nga raw no sa dino tayan ni Junior ka, no di mo kayat akalbit at tigatilyo to'y pistolak, ket malusok ti banga-bangam. Napan ni JR iday balay ket pinakan na je pusa iti fried chicken. Kalpasan na, jak na putan na pimanaw. Ba! Ah! Ha! Si Bibiyagak? Sana po no aputok ti paltog na jay. Nadadahil na ito'y pistolak. Awan pa'y bala na. Anya? Jaski ka Pipito? Pinagbalinak nga atek. Bagtit ko namon atap no kumpletaw kan maawatan. Ha? Saan kan ang makapaglibak? Tanaban ni Itan kan iti mismo abibig mo, turquoise. Ikarom iti pagbaludan, ti panang kidnap mo kon ni Junior ka. Ay, saan nagka-kidnapper? Saan nagka-kidnapper? Inusintiak, Pipito. Inusintiak. Torquataw, apay nga inlemang mo ni JR. Kwa Kapitana, saan kumot nga inlemang? Ni JR tinaglemeng. Olbod, nagdamdamag akin kang kinunam adi mo amutayan na. Gayam, inlamang mo ijay balay mau. Apay nga inaramid mo dayta. Anya ti plan-plan mo nga aramiden, Ay, awan, Kapitana. Tinulungak lang ni JR. Ta kunana, akanayon kano nga agap-apada mami ken daddy pogs na. Aha, Aniya. Podno ka di dayta. Pipito. kwa, kapitana. Saan mo't akanayon Nga magap-apa kayo, iti sangwanan jay anak yaw. Kwa, kapitana. It's like, Dayta! Ha. Kaslada kayong tinangidoron, iti anak yaw. Tapno pumanaw. Correctly! Sana nasayat nga ipagpakita yung iti ubeng, ti panagap-apayaw, adadakil na. Tadakal, dayta nga epekto, iti panunot da. Exactly!
Loko na to yan atorquates. Kasla da kayon, tinangidoro ni Jay anak yu apumanaw. Precisely! Torquataw? Imbes ada kayo ti mangipakita, itinasayata pagtuladan Jay anak yaw. Angam saan mat, tada kayo pa iti mangirugrugi iti gulaw iti unag ti pagtaengan yaw. Absolutely! Na, Gulgulwan yu ti inosente a panunot Jay ubeng. Definitely! sumardeng kan. Ano ko? Kapitana, apay ngay nagtapis ka. Nagtapis ka? Sumanao ngem awan pa iti dumdum ngeg kada kayaw. Tagkinkin no silap kayaw. Kayat mo kadi ama sa pulan Jay anak mo pipitaw. Absolutely, Kapitana. Agtutulan? Oy, saan anya? Tumal na kayaw. Kayat yaw tapag timogan kayaw. Precisely! Ano ko? Apay nga pinagtimog na kami, Kapitana. Ay na, adan sa amatan nagtubo asilaw. Ay, bukol, itimuging ka. Oray siyak. At dan samat ten tumantanaw abokol itimuging ka. Precisely! Absolutely! Anya? What? Agsisina tayo amin. Barang makita tayo ni JR nga anak ni Pipitaw. Wine, Kapitana. Saan tayo nga agsarda nga ginga saan tayo ang makita ni Pipito Jr.? No saan tayo latama sa pulan itilas ti 24 oras. Kasayaatan no maireportan iti pulais. Tapno matulungan da tayo amang sapol kini Junior. Kasanon nga'y Kapitana, no nakaruwaran dito barangay tayaw. Buwan Kapitana, kasanon na. Maroon na ako nagpal. Ay, dahitan tirigat na. Nga magpaspasarak tayo lata barang no makita tayo mitlaang tisap sa pulin tayo. Agpakapi kumakit ni Mang Pipito. Tapno adamot tangdan tayo, ngamang sapol, ija anak na. Nananaagtal na ka man si Kawal daw. Day talak kape-kape mo ti pampanunutom kat saan tayo pa'y lanasap sa pulan ni JR. Tapno adamot gasolina Kapitana. Hey, ibagam laeng, no, di mo kaya titumulong agsapol, Waldaw. Taikatinda ka na barangay tanaw. Ne, saan Kapitana? Joke only. Da kayo ba'y? Anya a joke only? Sana panawon ti joke itaan niya. Oray dumawat kantaw iti isang timba kape kinipipitaw. Numasapulanan ni JR nga anak na. Best friend, tol. Datan tiyagkuyaw gamang sapol ken ni JR. Tapno, ipakita ti panagbabawek iti jak panangibaga adagos. Iti ayan na. Pinadakil mo lang ti pari ko, turquoise. Sorry talaga, best friend. Tol. Malang arodan. Mapantan iti nang iparadak iti kutsek ta sa pulen ta ni JR. Ha? Apay nga katawa ka? Amaw ti katawa ka? Katsi ka. Amam, tikat katawaak. Nagdakkel ti bokol di tamogin mo. Ketnore si ka. Nagdakkel ti bukol di tamoging mo. Anya? Kundi katawa ka kanyak, loko. Nagdakkel mo lagayam ti bukol mo. Katora si kamay. Kinatawaan na. Kaya't mo ti matulungan amang sapul kin ni JR no saan. Makamuka no tumulong ka no saan. Ngam amumon ti pagbanagam. Ha? Tumulong ak abis, friend. Tol,
may mayatin ti tumulong ngem ti pagramasin na kiti nalami is arehas iti pagbaludan. Nakadano na kaon dito'y laod. Medyo nasulinag dito'y apaset ti barangay surot-surot. Imbag kumano nakadanon dito'y ti sapsapulan may. Tinasayaat, agsubli aklaangan iti nang iparadaan mi iti mobil ti barangay. Nene, aguray ka. Itala ang makitak dayjay ako tseya. Agturong met iti ayan ti daan abalay ako kwa ni Serafin nga adda ijay Hawaii. Imposible met asimang peten ni Serafin kat isaw tinakalugan iti dayjay ako tiyay. Ay, sabal iti agparparik na kanya ka. Sorotek dayjay ako tiyay. Anya kumangay ti aramiden dayjay anak ako tiyay iti daan abalay. Kat awan mo ti agnanaed ijay. Isaganak laeng to'y basit nga istikaw. Taamangan no itaagon daway manayn. Ti pagkaaramatak iti daytaw. Ala, dumsag kan balang. Manjak! Dumsag ka, bueno. Ibati ka dito, ikat umay nakaalaan dyan alia. Imbagang nga itulod na kay Jay Balay mi. Apay nga inyigdak ditoy. Kaya kung nga rod, di makiay-ayam kin ka. Ha? Ala, dumsag kan. Manjak nga rod, kayat konti agawid. Dumsag ka, bueno. Ibitin ka pa balinsuan. Ha? Saan? Naguyong kagayam. Ala nga raw, dumsag ka. No di mo kaya't nga ibitin ka iti pabalinsuat kat umay nakaalaan jay man ni bro. Anya ti pangpanggapan ni Gambol kontra ken ni JR. Gagayem di yuliwayan adenggen ti paggibusan ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. Rupat Kwarta! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Pagparparangan dagiti dramatista tayo a kaskada. Eddie Bona iti papel a Torquato. Terry Claro iti papel a Gambol. Emily Kalika iti papel a Lucia. Juvie Dopais iti papel a Kapitana Orang. Iti pan nakitinulong ni Wally Dupes. Zayan Franz iti papel a Pipito Jr. Kento'y pagayam nyo, Ferdinand Feria iti papel a Pipito. Musika ken sound effects, JR. Isursurat ni Jovie Dupais ken itimet direksyon ni Terry Claro. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Naimbag nga oras kada kayo amin.